Akariba ntora ya nthima ibakuromba kambuni ya mainya neo KPLC kubagwataniria stima bakiuga batwire mundu nego kagita na kinya ntora yao itiombaga gwitithia na mbere biashara iri kwenda stima ontu butumiete bakarita kiwiti na mbere. Akariba ntora ya nthima wadi ya Mugwe baikirwe stima mianka kathomba mikuruku ara amonogu bakuga michi taegana ne atigirwe nja ya mubango jo nuntu baitumi bila batamenyete mwanka emunde bariuga ibaigitwe bakiuria abisa bakambuni ya ugaibwa mainya yikira stima michi era yatigirwe ara amonogu mwanka emunde abisa babu baigitwe bakiba wirane butakinyanagira itora landima wasira stima lakini mesi ne atigirwe mesi ta eganogu ete stima na ciana cia mesi enu ne ithenekaga muno stima cia umire transformer ndima factory cienda macia kinya kwa muntu wa Kathuni kuma kwa Kathuni kuthie kwa Mathemba stima kote stima kou Nkruki bariuga transformer imwe cigitwe ikithuka indi abisa babu batitindanagira na kubathondekera cio kana gucichenchania na cingi imbega untu brabo timite bakaigwa bari mwinduni wakagita kulingana na transformer ya Rwanjoke watuikire gacha na kuma kugwika rogu gugutwike gacha itire akinya nkinyagio muthika tukuria atire ingwa anene mametore ingwa ne muti kuona kaka muti guchaga transformer ya Rwanjoke twina mweri umwe tutano na weru tutura kuringa thimo tukira kwa nitugocha kuruthirwa riwa na tuchanjaga thimo cietu na nthima na kwenjwa tugenda na kambandi twirwe transformer enu ni itimbega gikaretwa ingi na kuma twawogu tutani tutinda ko maringia magatwira magacharo rutikinyaga Nkruki ibakutheta nuntu bwa witie kwa goro ya stima kiri barabara nacio lilia na thie kugura ka kuriba igana rimwe ni nenkerwa ya muino tugwita ja tujietaga unity tunengagirwa unity cierekere na rimwe warimbi mbere twanengagirwa muntu aribite igana rimwe kanengerwa itano kana inya ne twarigigirwe na ategwekarire ne kenda gutwika kwina mauntu mamwe ta mau indi barenda atongoria bago bagichiacha barabathurire bathungira untu bubu bakiuga ati gatigati kama wirane marababa ejaga kagita kampeni igutigira ati bari na stima riu bonenkerwa mbathirikari biri ciana cietu ni naruguria cukuru na mena thina muno nuntu riu ni mambe wa wera matikuruta nuntu akwaga stima riu ni mache matu thondekere stima inu riu ni romba twina kwa thirikari muno wa muntu tukwenda turuthira untu nu ni watwirite ni Patrick Munene na ageria ce atwikire misioni yatigaria stima au gakunga na tukaigwa ni wega mbira 2027 ikinya tumenya ugu tukumucokia ria mpua tukaire kana tugacoka kwamba gututethia machovererie bantu bau na bamenye wega nwatwe tugeterera ni watweterere Nkiripotera weru wikendi kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima.